Assalomu alaykum xo'sa do'ston, aziz millat. Umrush 3 dekabr 2020 سوره در خریستیانان تاریخی یعنی امشانگو نوی گودی شده. نه شما تبریک کرده فکرم نی یعنی چه شوی چه ایدی بشمت چه آیدتی و یا خود بامت چه آیدتی و هم چه تاریخه هم چه ایدیه شما امروز نه تماز بس mövzu önbədir. Navkuna zamanında, məsələn bu tamam ki, Sapienca sonra, da sonra Çin bara, məsələn Rusiyanın işte tarixdə, Avropa ojunan həmçinin, məsələn anoştin 1825 года от Рождества Христова. Yani yazı 250 sonra, güya İsa peygamberi çumuada bu rujuku. Sırajdeşta Hristova yani en takvim çavune. Avun işte takvimi çağın pekatta. Çama dini mezhebun İslam'e çama işte tarihimon است. Emin oydum ba iyi tarafa yani en mevzu hamuna mevzini ancak en çı tarihe bu arada muri söhbət bakalım. Avropa alimun əksəriyyət tasdiq kardan ki این تاریخی بنوره صفحه کنجوسا 5 سور arada گیم بده یعنی دچاون حسابی اصلا 25 سور بینیه یعنی arada 5 soru söhbət گیم بده و bu 5 soru söhbətdə اگر 5 soru arada گیم بده اگرsə bu arada ببینید konuşsa söhbətim karda çimi ruji takvimi çocura tayin kardan yani başqa səbəb Rождество Христово da az 20 sor çimi bana ve 25 dekabrda hesap beda avan güya iyam var, peşe gordan yaşına iyam var ki pekataşına an takvim. Yani çe tarihi dakikli şüpheci edemonda. Ve amanan da tarihi da şüpheci edem bu tarihi jidemon hala çimi ji tarafa bumandi ama mi bana idiyen gate kardamon. Ma hejo işte video rolikumunda işte söhbətimdə və tabii ki Xudavand aləmi və mən ağlış da, fikir da ama bakı bana avami harçi hazm kardeni nimun اگر چی مستمون ayarsa, çi vindamون ayarsa, çi qabul kardamون ayarsa, çi mağzi zınaynimun peşo qabul kardenimun çama da miladi tarihi tanışati çı Rusya imperiya çama zaminun işgal kardı bapışta bu. Yani bamaşon ın tarih çı kanuku dafsanya bu. Yani ın tarihi da irtica siyaseti niyeti bamı baştı başama ajdadon fikmoni dafarsiniya bu. Şaxta baba ki Rusya imperiya tarkibede sasori müddete çama ajdadon zanaşon ni Şaxta baba ki yani Rusya işte mugeddeson başama fikmoni dezüşon dafarsiniya ni ama da tarihi jiyamon ve sanadın da qeyd bamon. Ancaq bu sasır müddətdə ama hejo da İrani tarixi şamon. Yani jiyamon da İrani tarixi, da Müslüman tarixi. Ancaq sanadın da albat ki Rusiyada jo tarix nebe gorşoq, jo tarixi qabul kardana bin sanadın da Rusiya Hristiyan takvimi şireyim. Çar Rusya'da Ded Moroz ne? Dedushka Nikolay ba
اوونان اشتان مقدس شخصی با جو ملتی takıştanı bil. Yani arkacı başta görüşüp müqəddəs şəxsin istin, hem dini gılı masaladır. Pes şaxta baba çıkınca pedobe. Umrujna tamam ama. Rusya tarixada umumen Romanovun banav joğu gılı personaj buyani. Romanovun Aknovu Avrupa vatan ve Avrupa pence okardı bepişte. Da çabuk medeniyeti tanışmayın. Çabuk medeniyet şun ve Urusu arada pevulaşın kardı. Avrupa'da sandakla usastı be ve vunan avuşun bana Deduşka Nikolay'ı tebliğişin kardeşte arada. Halk yine kabul kardanı be. Halkı zoğule mifologiyada halkı arada zoğule personaj zoğule hürmetişine bence Deduşka Nikolay o zadaganın dolada yani zoğule avtoritet Rospedabe придуманный, yani pesokta bu avtoritet Rospedabe. Deduşka Nikolay. Bale Rusya İmperiyalı be açıkçası Sovet hükümeti be davamış kardı hakimiyet. Sovet hükümeti yani insanı dini akide takip karda bedebin. Eynen Deduşka Nikolay şun tojniye. Lorizovunda bu tamın tojni şune yolkaşın qadağan kardı. Yani amçı Çarizmi manda unsurun hesap bedebin. Arada müddeti de vardı. Muharibe Arafat'a inen icazasındı. Ancak de toja Soveti dimi. Yani yolkaşın icazasındı. Deduşka Nikolay'a avazi ise Ded Moroz beşe be meydan. Ve bu Ded Morozyan gılı Seneguru çıkaşın alava kardı. Güya beraber hukuk, cinsi hukuk, kadının hukuk, yani kadın azadlığı. Yani bu formada gelen personaj için pesokta Sovyet Sovyeti dönüyor hiç ölçünde Sineguriçka Gargızni. Yani hem çavun pesokta personaj be. Mesela Rusya bulu be. Sovyetun Şin. Çavun pesokta personajın mandim boma. Zavasyenani. Ha Lenin mar diyeni. Lozung istiye Lenin jil, Lenin jiv, Lenin будет жить. Za sahabe yani. Sahabe şey yani. Ama ise hala bu rüjdamın çavun tasiri jeda, çıl lozungun, çıl personajın tasiri jeda beşi zindanım. Isa hala fikr budamın halamın Ded Moroz çıkancı olma beşef. Sovetiyemiz çıkancı bekardı. Urusun mifologiyada, nağılında Ded Moroz, Zoloy Ded Moroz bay. Yani Gaddar, Azazil, bana Baba Yaga manfi kahraman ba. Nağılında manfi kahraman ba. Açın nefes sordum ba. Havosat açın nefesi şaxta biyanwaşı. Yani ın nefes marda nefes hesab ba. In personaj da темный силон, da syo guvun alagaş ba. Manfi guvun. Ve Urusun çe kutarsan, Urusun sardon kutarsan, sarda fasli kutarsan, avon bakşa cuaken, жертва приношения вот танани гыбун акыштин, абен анын вишада, темный вишонда, масалан қала вишонда, че ёлка жияда. Ёлкан каву бегора, чимани бегора, заколдованный hesap bedabe, tilsimine do hesap bedabe. Açı jiyada anen ki, an siyogubun, sakit bubun, sard ve azazil nebu. Ana, çok ön personaj, garda, müsbet kahraman beda, bağlın hadiyet oyda, gılı xıdı bazını gılı nabun.
ve fik badanan insanın fikrimon çok değiş bezanda. Çı cüre psixologiya چه جوره پسیخولوژی تاثیر کرده کسی پسیخولوژیان قبول کرده کسی پسیخولوژیان چه جوره چه وضعیته insanın fikrimon çe cür değiş bede ki aşey ki başta key handavari haştanı bin tarsıda bin diyarı haşta bin yani cert ve pırnaşeyle diyarı varın da anen ki bu avun pegatin başın osa وضعیت چجوره کرده که هم دید ماروزی عزازیل انسانی باشتا که دعوت کردن همونا زکالدوون تیلسیمینه دو işte که نویدن به بزک جدن yani insani fikrimon çok çıkı kardı bazne yani ama tabi tarasamon ki çocura absürt gele cemiyet de jidamon yani azı ve bir fikr bagamon ki کن شخصان کن ایدئولوژیون جمعیتی فکرمانی دریش کرده زنده چه ورشون میفالوژیا چه ورشون اید absurd gele tarih absurd gele اید absurd gele personaj bas bama çiç be bama tolaşon çiç be amani çiç jogo sırayına vaziyet doğatta çama psikolojiya Бачама психология чизра жугу таъсир кардан. Гади бакана бешим, ишта темаку. Масалан, чукчун ягин ки виндон yani televizorda çavun nomi televizorda navaştan bana urisi. Masalan, Ivan Sidorov, çavazdan Valeria Petrov, жугу hamma urisa nomenin. İşte çavun dinan bayandı ganya Hristiyanstva da şamanizmi. Yani absurd gele vaziyattan. Fikrimon absurde. Çoğun hiç dönüyor nazasanni. Bağın uris çanon bano, pasporta çiç bano işte. Amanam çok çamon. Yani nüşeli amanam banavon çama nazasanni dönüyor. Ama o toluşimo. Bana o çama nezodamon da ikisi zangış karda. O da batoluşi şahta baba çıkıbadı. فرصت اگه هم مکسی خواد بکم از تلاشی سخن کردم به هیچ کسی تلاشی امید دینیم امید فکر من نی ما وقتیم که امی خبرست شاخته بابا با تلاشی چکوبه بودیم با تلاشی شاخته بابا نی وقتی چخنه یعنی نی وقتیم نی یعنی هیچ ترکی که یعنی نی وقتی بس چخنه یعنی ترکی که هسته شاخته بابا یعنی حاصل بامی درست نیمه که Türkü hubani Şahta Baba Sovyeti bu milleti takışta personaj avşın tercüme karda bana ded marozi. Sazan toloş bu bir çiz bu bir dada bu Şahta dada bu şu baba zavun yok. Çama gale niye sorumlusta navzeydi de daşta. Çeyem başta gorşo personajın asti. Absurda ve kanay bahar kızı peduba. این سویتی آذربایجانی سویتی با ملتی داخشته بخار خزه سنگوروچ که با یه لتا قادر کزسته به ایام بخار خز بینی به نایسه بخانم بشین تکی سویتی وقتا دا سویت خالقی اشتا پرسوناژون بینی بین umumi milli personaj Şahta Baba Sneguruç kan jago gele personaj be yani Sovet hükümeti pideşpeki gılı Sovet halkı bu. Ben mesela bana Amerikanıcım. Gılı millet. Ve çe millet yani işte idi personajım bu. Sovet vulu beni. Sabama çiç be. Çe mecburi personajım bape ugatamın. En başma naza boğutum ki çama babon, çama işte babon naza sambani Sovet hükümeti personajım. Yani başta yod beyan İçavun it kardarım bin, Şahta Baban zindanı bin, işte jimoni karda bin. Tarihi kışın kabul karda be Hristiyan tarihi jide bin dey. Pasport ya da çıl bakodaş ya da yani çoğulu tarih istı be babon. Hani on tarihi id bakın çavun naza sanna be.
ve hakikaten hiç değiş bede ki mesela saat 10'da sor değiş bede, konsor değiş bede, çı sor değiş bede. Mesela bu arada iki kere söhbətim karda yani Novi Goduğu bu arada. Saat həmişə tutuluşu deşmən bu. Ama visti dekabrda çalışavi idem bakamon ama çı haşi çı moda barıji navna şavi id kardamon toki sardik idi kardanimon yani ama babi darasamon ki an id çı haşi çı moda barıji idi. Osa tasavvur bakamon ki zamostona ka sardı ka tosfoni gorşok ama mecbure ki otaş sanamon. Hamuna otaş با منو مقدس بده بچه گرسه که امانی چه ساردی کو چه مارده کو خلاص کرده اگر اون اوتاشم اون کی تصفونی دنی yerse mecburmun aktar bakamun havlam çimi bu havu çkoncu muydu hıldırış koncu hıldırın pede kardamon a hıldırın gattamon yani ki ka sard ne bu sardi ve gattamon eğer hem toloş yerse اگر هم اشته دل دا تلاشی مقدس اوتاش هست اگرسه اگر هم اوتاش که بتونه اشته داد اجدادون اوگاتاش نه تا اوتاشی هموش به پیدنی اگرسه اشته معنویتی که هلدر اگرسه تا هلدرون گاتینیش اشته ساده هلدر است اشته فیکیمون دا هلدر است تا اونی گاتینیش کی اشته manaviyatı hifz bıgı, işte tolaşatı devam bıgı. En tolaşatı başta ağlın uğuştuni. En tolaşa otaşı başta ağlın ka manaviyatı ka uğuştuni basni. Navi faiz tolaşon azından ki şoxta baba zindan kiye, ancak zindanın Xıdır kiye. Xıdır zamostani kaynamaydı. Bamu güçte kason zindanın agarsa zan bıkan başta validenin, hala bunun validenin zindan. Zindanın agarsa esiye, tolaşati esiye, avon çıkıyor kumman biten. Esa Eyyam-ı Fatimiye rücunin vistruj devam karda. Yani Hanım Zahra vefatı rücunin Xudavandi alam çama ibadatı kabul buku. Xudavandi alam amani ve Hanım Zahra xutu bu baxşu. Gale dindara bonda bamun nezbe ve te yolka nobabe ve tim ne? Şegale malukuş xabası malu ve te ki ha uşağın kalbini sevindirmek için olar. İşkilatı yoktur. Güvevun Saudinin işkilatı yoktur. An bana sual duakas zandaki az tolaşım ve az tolaşım manaviyatı fikir kardam. Afşada maluk xabaseda ve be ey gane karda cevabı seda da cevabiyan jide. Ancak اشتان معنویاتی خبرش نیست معلوم چه معنویاتی معلوم چه اشتان معنویاتی خبرش نی با معلوم چه نظر سومیده ان خناخو فاطمه زهرا مجلس ده بابامه و دا چشی دا باما چشی باشه و یولکا با کدا باشه و یعنی şeytoni نشتا сатанический дерево вот там бами треугольник üçbucak simbol satanizma şeytani simvolunda naşta çekada. İşte kadaşına. Ama alon icazet oydan ki İsa peygamberi mevlüdü muadabarışı geyt bakın. Am idi geyt kardakason şavun imani kumideni. Avun prosto pemüjen sadanim pemüjen işte saftana jimoniku به معنویات با ژیمونیکو به معنا با ژیمونیکو جو به زندانین yani Müslüm به زندانین تسلیم به زندانین işte amuku ag ganon köstin avuni şuda زندانین da ganonan şaşım pide badanyo am çak ganon rize ay yolka a şaxta baba a şampanski
چه قانون ریزه چاون که جو بزندنی و اشتا نموزی وقتا انجا یا کارده حالا منایو جایز دو باشه اجازه دو باشه این هستین اشکالش نباشه این هستین دوان جیگه اما لو دیندار آفریست آرتیست hiç Avrupa alimin mütehassisun ön tarihi dəqiqəti şübhəcədə danıydan. Yani İsa Peyğəmbəri çımmuada bərrüş şübhəcədə. İşte dasta hiç sübutni, hiç dalilni, hiç hadisni, hiç faktni. Çocuk bu ki İsa Peyğəmbərin ad günüdür, mövlüdüdür. Caizdir. İşgalı yoxdur. Çiçə tani ba yeni ili meclis davet bakan, tana nayıp işte lüzisi bakar. Yani öme işte savod, yani işte misya öme. Ta ömi tebliğ kardeniş. Bale, cemiyette hücugale malun ni, har burada ek kudamun ba malun. Cemiyette ziyalun istin. Pana galustuk, tanga galustuk, çabadın baboçki, روغ زیالون استین اولا به سعودینین و ده سعودی ده زیا اون فاکتون زنه اولا نه ده milleti çaşı o kardeşim pide ne işten peleve oğul beşim pide ancak ön faktörün ki istin az vatan çavun ki çoğuna xabaşın است و اون زیالی که است پاینا دینی مهماتی سره دابه با امام مکتوب نوشته سره دابه umri ön rüjunda avanmışta başta nava ba şaxta baba mektub navashte umidde çukur mektuba navashte eziyali что зия не что сюдим است что روشنانی что بدبختتی است پشت عقلی پشت نوا تو این عقلی معنویاتی تسلیم کردش بعد جو ملتی عقیده تسلیم کردش عقلی حضور کردش تسلیم ببود عقلی معنویات معنیتی تسلیم بده گیم بده و تلاشاتیان جاگو گین کرده و تو داشته زیاه داشته نوری داشته روشنه همه کاوچکاده همه درناغ راسه آن رو ملتی رو روشنه کرده وضعیت توکی کردش خدا امانی این ملتی بنات زیالون کو حفظ بکو انا azıştas xanım vate. Mesela zannım ki çaman söhbət və və o da mi xoşavuni. Çünki milləti nave faiz itkarda. İşte bazneyon. Ancaq bazneyin kardı çamak tabıke, çamak rık bike. Azannım ki və o da mi çamak karda sıxan xoşavuni. Bu xoş ome görüşük sıxan kardanim. اون حقیقتین اون فاکتین از بشمن رسنینی بیم چمگل تاریخمون است اشتا تاریخمون است اشتا ایجاد کرده تاریخمون است هجری شمسی عربی مسلماناتی تاریخمون قبول کرده انجا اشتا شمسی تاریخمون به علاوه کرده سوگن انشالله چما اشتا نیاسورم بابه انای شمانی تبریک بکنم خداحافظ چمو بولدم ماچ کردم شما ساو